yang belum pernah ke sana. Taronggo kami di jalan, diajaknya aku ke rumah dia, makan daging anjing dengan sayur telur. Selamat datang di toko Aing. Silakan berpilih-pilih dulu. Ya Kang. Selamat datang di toko Aing. Pusing aing tadi baju kiri-kiri. Berapa ini harganya? Iya. 85. Baju transparan. Oke, ya disebut baju jurik ya. Mana yang juga? Pusing. Kang ieu barang kan? Teh sebenarnya mah 85. Sudah 30.000. Siap pikir emang sayuran. Bangkai nih. Mahal Kang. Selamat datang di toko Aing, anjing. Kilo atau Kang? Emang siap pikir sayuran 30.000. Nah, ya emang kayak super tuh aja. Nanti emang di toko-toko lain 30.000. Wah, baju ke 30. Nah, mana yang di toko-toko bahan tuh emang lain 30.000. Pas mamang Kang. Coba sih soalnya baju kantong sepatu emang ada beli naon gitu. Aisyah tuh lu karena itu toko baju lain toko cengeng. Aisyah budak tolol dasar itu toko baju emang toko cengeng. Aku aja tawaran 30.000. Kang itu 30.000 Kang. Terus lanjutin lah. Ya. Kang nanti bungkus aku kertas nanti Kang. Sakit kok ayo dibikin. Kalau bacaan lidah mah Cebongan sih ya, awal tadi kena orang kangen. Dia nang saya ini balik. nun Kang. Ada sesuatu udah penunjuk wae. Woi. Aja tadi nang wae wae. Aman tuh jangan cocok kayak gitu. Amang boleh cocok banyak aja. Jadi wae ada. Udah serem udah kolol. Baru kami lihat hari mulai hantu. Aing baju jadi cuma 2. Bingung, mantap kah? Anjing teh budak teh ngadol ka pulang pilih we. Ari meuli hanteu, aing goblok aing ngadada gua deui lila-lila sugan teh arek meuli. Ngadol ka pulang pilih we kumpul. Aing ka tutup Aing telaku. Itu boga kedeung di lembaran ya. Pusing aing. Awal sih arek meuli teh dasar budak tolol sia. Emak kita mencengek kan? No. Budak tolol sia.
Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima